10th Inter-School Athletics Meet arjar arpsau ke belah penyaj da ka office jong District Sports Officer Southwest Hills District kalakut no henin kesengi ke arterik ujemang arjar arpsau. Ka Nativity Higher Secondary School Maukrwat kalayo ra bun kitak maksiar bat kalalong kaladu ne ka champion na baro ki arpulai teli ki school kibelawan beni simbenta. Ha kini kesengi ka kong kemoy walang kanong mare bapau nam jong kejela kalalong kum ka kongsan man penhap no ya kalama jong ka 10th Inter-School Athletics Meet arhajar arpusau. Ka kong kemoy walang haba keren kum ka kongsan kal aimen sim ya ki kena school da ka ba kentukan pam ban minot ha ki kamele kai sport beper harangkat da ka jing pendep ya ki jing pule jong ki ha ki kerdan beper da ka ba kongu ya ki kmi ki pa kinong hikai le tips ngi knang ba kin long kita ki klur ki ba pharnai bat ki ba pau nam ha ka thain bat ka perthai hi bro ka wei ya ka best match pass la yora da ka 10 cent secondary school chakrem bat ya ka kenhun lado championship jo ki kenthei bat ki shenrang la yora da ka Nativity Higher Secondary School Maukrwa. The program is not over yet. Jean-Joan, berop up ya Jean-Joan. Once again, big round of applause, big hands. Champion team the category competition. Racing partner using Bhakti Kwajamna juga karena TVD Higher. A big hand to all the winning team in for Rising Secondary School. Once again, the champion of Match First District. Once again, a big round of applause for 10. Please give a loud round of applause to the winner for Best Athlete. Bat naramsa kirokni kirokpa kibalwala banwan baneranang bat kile kikun kiti hagane kasni ai kubre ye kiro bat kirok bilok paro kanno kita bane jingmen habagirio iye bine kikun kiti kanno kejolong kejing itena satu kata bat jing seopu seoping hari ini ye iye kejonga hagane kasni kanno kita bane jingmen banyo iye pigi gine kikun sama batlenaret ye baget ba kilale ke ikam di baba banyo mere skor hagane kasni ting leyo i ba ki ba job li don ki bom job li don re ko kun sama wadum kerandin Resitom manla kasni daga jing resitom ko jompi pin sala banyo ban ke jeta usko obapa hala shaya sini kata gajing in ke jompi ublay ko nang ramen ti epi ya gajing lay ban pule ke jompi tolong ki kena ki bashir tolong ki kena ki ba ngel rit tolong ki kena ki ba kongu ya jompi kimi ki pa bat pin long ki kena ki ban kongu ya ki nong ikai
Yaki menji perang Barbaroi kiri lomba Daga jingkongu ujompi Pin salaban koi Kamsyad ngai Banya kaba Mentang Nrei aiba mentang Pinang Pej barang agalong mi Bang temen warang asyamala Bandai banpulen Nrei Hagap koro mensua Ngamsirokan mau Bangan ban Le school namal ime impa Bandai schoolnya Ngrei ban kren ngama mapile kolang kresitom haga jipule yagi jongki kotislan kina dorang step mapile ban praktis shua and dapilar de ban wana praktis pina wala ban ban pet saya di kotislan daga jin kresitom jongki ai bagi jin kresitom jongki kam sunolong lena Ngrei kam long kebeseso Ngrei kadeka jilai merestep jongki man lagas di Hilai merestep jongki man lagas di gemde kejing dulong de kene kejing lai merestep jongki kede kejing mencoy hadu kata-kata namar ka ai di pilai dari jipang sistem pilai na ke bro kejing sniu naga di khadmet ke jongki Ngrei bat ngaw la temen ro habang lai dan merestep man merestep ngantu yo jipang namar pa habang apang Wajiong kakri nene don wajing pang ini ki don ikli habang lelepan praktis ngelelepan resep habang lawan la sibir kamu ngambe lesyo namar pa kalong gadawai kaba borba hadu kata kene kajing lepan resep to kun sama to kenari to kine kina torbaro kine basyotu Yaga di pule ke jompi Adulah syai hajiti Kinsalong kita diklur jonggari Badi klur jong kapurtei Badapo ka negeri India jongi brogowe Badam-tam kim Dei tanga po ka India Dei pesalet po sediwai pa tibagiru Torang kresitom Torang kresitom malagas ni Tore kongu Yaki nong hikai Tore kongu Yaki kmegik pa Tore kongu Yaki bahalor, ladapi kongu yaki bahalor, pin salong iklur jonggari, bat iklur jonggokotei. Tangi neki tin makinir ngamdon kren balik kren sibune pi, retang kita bilang kau tu kugrei sibune pi ki hebari barok.